Fransi solang do kar biara dona phang rongker rong aje mate rongker karkli akardong nong paje reglo kardong non ke bangji 5 January ke rongker karkli ponpo lasila bangso rongker karkli amen pen pura thaba youth club ahin pen patir piponsi kecheng se farman lun kanamalen ki bipondo rongker karkli amen pen lasila bangso rongker karkli amen pen ki bipon alun kanamalen along lili phan pustame lun se poman pen nangka chu phopondo ase nili pustame labangso lun kanamalen along chitong dunik po lapendet labangso alun kanamalen along Halloween ke thegnai kache parjan lunjir kilun ke thegnai atum pustame nang chitong lunji lasi nili asap so pachini ponchompo kache thangnai youtuber elisteron pi alang like inut che parjan thegnai bang philo elisteron pi alang li pustame labangso lun kanamale na long chitang dunik po lapendet kache thangnai kache parjan thegnai actor mate che parjana bangphu prince ronghang alang li pustame labangso lun kanamale na long chitang dunik po lapendet non mi pen kache parjan thegnai lapen ke arje ke menai chinthong kiri be alang li pustame labangso alang nang chitang dun po lapendet kache parjan thegnai actress Sarita Teron pi alang le pustame nang chitong nunto lapente lunse popen nong nam kach thangklong ake hai non le sor teron alang le pustame bang ekpo lapende nili tadopo lasi ningarong pik an isi apor ke me pusinili chema thalo isi mesena por pen kadoga pen chitong long pola si nang le tum tala bang solun kanamale no nang chitong dun pen ale racham nang pidun po pusinili ni chethelo lapen ke nang le tum phan isi birta ke meke la henlo nang le tum nong nam chithangklong lunse pi lapen ke che parjana bang phi alang le tum han sram nang le tum chitong long po asila bang solun kan amale na long nang le tum ardi pidun pen cheto dun po pusinili ning chethelo lasi chitong ik nang ile tum kaddo kaweta non ke bangji January 6 arni kardong